Comunidade Balo Nebehela Basic e recinto Escola Básico Central Fatumeta, a tudo ação toda a escola. Tamba considera professores takadalang basira, tamba dalang ne, comunidade sira liu, hodifan sasan e a escola. Mas bem relaciona o problema ne, resolve tuir família. Questão ne hatuhusi professor Escola Básico Central Fatumeta Antônio Franklin de Souza besteli Fatumeta quarta ne. Nia dehan acontecimento tudo escola ne acontece e hatukusia tukusa no lokalan. Escola mos informou na polícia hodi tofating acontecimento. Também escola karak oda matang nune estudante sira tamma hosai lihusi oda matang idedet. Autor Julio Soares reconhece katak e lorong segunda ne professor sira takadalang nebe bye-bye sira liuba mai podi fansa sang e escola. Inia nervoso tudo escola e meu dia. Skala tidak pasti, soket sekolah sira tidak tamu tidak dia so suteri dalam dia so tidak pasti so sekali proses saat kalang proses prinsip ibarat mereka, tapi kalau kamu satu orang dari Indonesia seperti ya, ane kalau segunda mesti semuanya ada, ane beda kata, ane segala potong semua ada, ane mesti putih di luar, sebutnya balik, tidak balik saya usah, buat ya, ini paling harus saya ini bisa, sekarang kata kami dekat, sekarang saya mengisirkan, ada tahun dapat 35 nih, takkan total ya, memang Chefe aldeia Rainain Carlos Marques Ribeiro Hadeten, Raine Estado Niang. Preocupação o semestre Sira, também estudante Sira halai tunsai, nune Sira foti decisão takadalan para prevenir estudante Sira labera tamasai. Ya, sambalnya kan Raine kan dari Estado Niang. Com preocupação o semestre Sira, diretora Sira, tambah estudante Sira ne halai pun halai sai Mister sila fotirizam takadalam peratu perbene lapar halai sai halai tama per eman rumah sama mai peratu provoka di sekolah antau orang zaman ini Mister sila takadalam awal takadalam antau musuhana sira lolo kuda kalang kuda kalian yang berkalang sira kuda kalang kuda bisa sira kontak tu bahau langsung kontak sira dengan mete mana di tempat kalau kamu ni ada di tempat tu sira mai koi nama kami sudah dia berdoa dia bersahur itu di komunitas sira patoya fazil acontecimento da Janina Belo, Blandina Mauno, STL News.